Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Hene kasngi ke arterek urempang, haka district East Khasi Hills, sa weu kertong bela pendep ya ke jingtap kerteng udeu kertong kaseng Indian National Congress, uba Kennedy Cornelius Cream, uba longru UMLA ke Mauplang constituency. Ya uba Kennedy Cornelius Cream, hene kasngi nalor ki bahayang asam, la senran langru da kinong kersan bah khamat e chongu. Adin ke jingtap kerteng, haba keren hagilat pathai kubor. Kumba longlem ki wei ki kertong na kanu kasengru ka jingkermen hi jong barok kalong ka baskem bakin job bet jakani ki election kumju hau ni orang ba ka de keju hi ka jingkermen. I, Shri Kennedy Cornelius Cream, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. So kemen ba ngalak berpendap ya kene ka nomination mentak sini bat nak constituency ke jonga ngade bunung tong file mentak sini bat ngam don jing artian paj upaj ba bawan ngalong iki ngin le tak tu kenungun nomor kene gede tak file nomination jami paj ba sing thebut ri paj ba kimla yong em kiwan sendran dala common lajong ni paj ba kibul ngam don jing artian ngadon ke jingkerman ke bos cam 100% ba menta ar haja khatra anwan me ka jing job namo plan fasisi kile I kumno ngatrai kum mele mentasan snam bat kajinglong confident junga ngai kesur jumpai ba kat sebangalai ki pediang ki burom ngalai seki sunong ki chongki bat ngai kajinge jukki mentala bro lais ni sosingi ki wan sing junga bat menne ki bawan kat ni dangdon sakat ni ki boton sete ki bom tre panwan naman ngimlah wan wan lut bat ke ai ka bangakan menne hayi yang syabun wan sini ki pat ba tak cingkemen ki ong ba ya sekamat gendor kat wapi kadai kata ka we ko penlong inga bat balik ki pat ba ki ong ta ki lai ka kam ka banga ka trisan sna ki lai usok banga ka trisan sna ngala train ka penta juki ngala ong pila penkit ki nga ka lengkor ngala lur pi ai mo khiu ngala pu pi ai ka wat ngala pom bat kum bele ngala persyang ban weng lut ki mau jun thot ki ding penkyang bat ki sia ki bathar ha ka lentia jong ki khon ki jonga dan nak ki khon kamut ki pat ba jonga Kaya ke bangang laweng lut kita terpelong iki bikin. Kalau I'm so confident to win again. Achievement kalong roads hadu mentang ngela tray ke surok la kumno la pelat ya ke 35 crores tang surok nang ta ke San and Commerce College ketu ke infrastructure ke 36 crores artillery ke ADB ki bela pelat san crore nang ta ke community health center CHC ke bakhat nyo senam nu bas dang hadu mentang tang arpotrik di Sumbang dang la beli ka but giveaway overall development. But giveaway kalong baya ka scheme pad ba SRWP nga sam pad ba. But syua bangan sam nga khot ya committee jong ke executive ke jonga ngidon ke Mauplang Development Organization. But hakata ka committee ngirai. Yano ngin ai syano ngin ai bat kumno ngin ai. Tengah sam pad ba menta bro san senam ngala sam pad ba ka scheme hamadan le. Kata ka penlong banga ai ke jingkhen ya ki pad ba. Katno ngayo katno nga ai bat syano nga ai. Kadai kata ka bangalong confidence pat pad ba ki ai ke jingkhen. Timong kalong ba ban pendap ya ki egi badang sa mentang kidang pun kilenti ki sekian ko kawa ka ko bam ko umdi ke patbiang electricity ke patbiang nang ta dan sa artillery ki dong sa ko we ka primary health center ke banganang la propose mentang ka di tersa nang ta don ki mini stadium ki bangala propose pat ko we ro kolong ban pek na ka benta ka jingbit jumbiang juki khon samla jangi pat kham tam e ra hagrep karya namarangi sa tai hibon ngidai kenong ka jingi khon nga ko memele ngala bonong ya khon hi brolai begitu Tangba ngamla banong hadu katnu don ki jaka ba wei kandirit kham don brio banyi ki wei pa don jaka bu kham don tu nga don haman lagi jaka adon haman lagi jaka naman ngala tre bila itu yang ngam ta sap te kajing khon ya menta ngamla banong patnu hendre nga ngala ya jaka ngam don jinge banyi khon ngam don jinge ngadu right from the day one habo wang bu banyi election no welcome ini khon ai boy ba unji ai boy ba unji kata-kata ke jing sna surok na pela te khade ke bang ngang ju ong berbuat
ke ai ke badai jumpa ba ke dai ke jumpa ba ke badai ke kamai ke sep jenga ke dai jumpi khon dai na takawai tapi mudor fi pun sna surok kan no lak ni kam kan no kron ni don who will just spend that amount of money but sna surok telai kata ni don kam ban wan rabiang ni don kam ban yobiang ni myo syo ya kata who will just throw his own money like that is impossible tinggal ngasim tak kasurok nampak ngikot jika ke MB Road mau pelang balat road ia ketung ada approve dah ke government bahkan dia ban declare jika ke new national highway bat mentah ke survey ke tengah tinggal ayo ia ketung surok nadu MB Road kanya napo highway loy kanya mau perwat kan poisa raniko tikini ke new NH ke bala declare dah approve dah ke central government dia mentah kidang le ya survey dai nak kata-kata bangimyo pisah syibun la syong tang repairing nomor sian hi kata konsisten tatin nama kimi kiwei kiwan rong pat kiwei ngaju ong ladang adon khun mentah kun serang bat kun kenthei kisenrang kimi no ban leksha yen khun kat ba kisenrang kiwan sa pa hayeng junga nama ngadon kun kenthei te kadon ke jing rong kadon ke jing mi te ye ke jing mi jong kita nge mong ye don le katukat ni lada kimi rong habe no iki de kilami no kala ba lada kimi rong haben be don katukat ni naki te ke jing mi jong ki kam don jing tai ye te mentah ke prospek jing ke long ba we will come back we will come again but nginyo biang ke bor sinsar ar haja khat ke kongres kan wan biang ke bor Sakawai pat ke kertong ke bala pendap ya ke jingthap kerteng negasngi ke dei ke kertong ke bani aireng na Mauhati constituency ha ke district Ribhoi ke kong Iva Lini Kharbani ke bani khun kum ke kertong Klemseng ha ke sharp jong usotrun ke kong Iva Lini Kharbani kani khun persya ya MLA Bamenta uba Julius Dorpang nang tau MDC Bamenta uba James Seliang uban yakhun nak seng People's Democratic Front uba Danbok Khemdej nak seng United Democratic Party uba Sakharias Shadap nak khun New Trap National Awakening Movement nang tau ba Charles Marngar nak seng Indian National Congress nalor kiwe Ivalini Kharbani having been nominated as a candidate to fill a seat in the 8th Mauhati Legislative Assembly, to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Here. Nong nga bangan yakun yang kan election ka ba awar Jakarta nakabantaban pej yo kuk siliang sam siliang buduk busuk bat ngalet hang tay ban tray bangan yarap ye kijing ke badan hang tay bat man persang man wan rai ki development prepare bat ya ka MLS kim ka bari hok ka jong pej ba kan let chok pej ba bat ngan ai ru da ka jing khen ladang ngan poi ka jing job ngan ai da ka jing khen man no snam ya ka MLS kim hak mat pej ba bat ladangan poi syakatong ba ya ke MLS kim kan long ka ba syai bat ka ba clear bat ngan sambet hakmat jong pat ba ka jinglet ke jong hang tai ba ngakwa ba nya trelang rangkar lot pat ba na ka wei ka por sa ka wei ka por nang bangin wan rai ka jingjob bat ka thong ka jong ba ngalet hang tai bangan tre da ka jingit agar pat iki pat ba baro pinong song sinong ba it jong ka Mauhati constituency ba kin semua ban ai ka but yang ada ka jingit ngarung antre da ka jingit ngala rai kut bangan long elam bat usyakri jong pat ba bat ngala rai kut ro bangan IT met bat mansim na menta kalawai jong ki khun ki ti jong ka Mauhati constituency kiwai pat kibala thap kerteng hne hi kasngi ha DC office nongpo ki kenthop yaw MDC Bamenta na Umsning constituency uba Don Kupar Sumer ubani khun na kaseng United Democratic Party bat uba Sakharias Shadap ukertong ka khun New Trap National Awakening Movement khnam ubani aireng na Mauhati constituency